Recently, NATO chief na yam chorba threaten ama torakre India ta only India ta nate mark as in Brazil yawi China ki Beijing yawi aduga mark na haiki maudi karigumana koina leiraba Delhi da Brazil ta amadi Chinada adu di ready de layu maudi we are going to hard very much haiduna yam chawna no koida koi hard am pikini masigi maram kari kino hai batam da NATO amadi America maini Russia ga closeness ki sibashi masigi wafam se han hairabani maudi India Brazil amadi China makhoi asina Russia ga am closeness orakpa amna masida relation tight orakpa business wang to kholakpa masida chaktherakpani aduda NATO gi chief asina masigi wafam si recently hai krabwani especially which public ki wafam nate public ta hari banate China ki president India ki prime minister amadi Brazil ki prime minister makhoi asidani makhoi ready la yu treated ni aduna hoji India da lingla ba India ki newspaper la isra masida headlines sama oiri cinema di NATO threatens Russia China and Brazil masida yam chawna tarif ka pira ka dorba sanction ka pira ka dorba asigumpa preparation la yu haib se mangjawra na NATO na hairak le haib se newspaper da jikanna nainare India ke so Brazil de su nainaram gani China de su nainaram gani NATO ki chief na asigu wase hana loan ki ba madi taki de adu handak khudak ta ba asigu statement pira ka prithvi de yang law nainan ki especially country ahum asida masik kari ki no NATO ki country ase handak recent Donald Trump ko una ki bani adu Donald Trump na ultimatum pi ki masik punam ase Russia related ta go rak pani Donald Trump ki ultimate ni madudi 50 days only 50 days masi khaktani ko ni yengdori se masi ki manung da kari gumba Russia na Ukraine da bomb toktrapa missile thadaba toktrapa ceasefire da laktrapa adurabati makoi ki Saint Petersburg Moscow ama sida attack tauki bayai sini masi officially phone draga su masi ki plan ase laikre aduga Ukraine da hujik long range missile ki thungkre masi ki missile sing asina Moscow yona attack to bayaba ki position da laikre adubu for the time being Donald Trump na thing dona thamle tauki kanNo haidra 50 days se am yengdori masigi 50 days se hek lan khiba matung da something yam chaw pot amati oidora bane NATO pumjang changlaga hujik Russia da nai khairu ba ya na chance lei masigi matung da Russia na amuk kari to kadorba masigi 50 days asigi manung sida yarga di China India amati Beijing nakhoi Russia da gi laptop makhoi da gi lauri ba pochai trade punaba ase nakoi tokthok ho haibani masi tok tu bataragati chawda sanction pirak lagani haide country home sida so masi yam chawba development ama geopolitics change ni mongge kumai ma oira kadari nakto de site tagi pirak ke 310 hojik naina baki chawra source ama oire ani jo opom the Iran related ni Iran gi Ali Khamenei chief ase makoi ki chief ase masi hujik openly leibana te mak ase lot na thup na mafam da bankara mada leisini paramti Iran manung da tamangam de makoi ki public power de kari ori pa Israel kari kanaga manung da relation leiri pa spy ngak tan ngai re chatre chani pan spy fare arrest tore haire badung country dine aduna maki life ase treaty and le ase ba khangi aduna maram war ka ma se lot na leisini karai de le pa khangan de adubu ngarang ase khanghaudana thorakhraga state no piraki masi hekta pirabanate mark as order ni maki leba ki mi singda amati RGC ki chief singda makoi Iran ki army singda mark na hairam mi se masi nakoi preparation da fajana layo low ga preparation pur mak low aduga Israel na America na attack torak patara ti matuki phi kangjinga da matuki reply pi ga bani aduga da pakta full preparation low hairam ga mark se amuk ka mark residence mafam da changkre sine masi karamba matam da mark ne piram statement no hai matam da Syria da Israel attack to ki base makoi ki defense ministry yauna aduga Bashar Assad ki residential house ne attack to ki ba masi da TV live channel tawringai matam da attack toram ki ba masida koi chen da ba adagi chai chanang na tana mi sing ase kari no tawkri sa unexpected sadabes kamati matuki surrounding the attack torok pa masi upataki ni masi ki hek matung da ni hojik Ali Khamenei na piramba report ase message ase mayam da adugi matung da bak se amakka maki secret laifam da changkre cinema kai da lai haib se kana chu ji khangde sene aduna ahan badai Israel ge attempt oram se Iran ne hojik masida ge laitho ki duna Syria da oikre hojik Syria amati Israel ge marak ta kari condition or ka da khangde madi hojik Israel na Syria da tor be attack singam khai leite makhoi gi defense ministry yauna migi rashtrapati bhavan hairo India da harga madu yauna attack to salak pa harisa masida reply pi bangam traba Syria na adorti makhoi
से अफुट पनी लफू गे मनुंग यावरेबा अंगौबा मसक्ति फजप्पा मचुदी फजरगा करिमत कांदबि चमचंबा अदु ओमा ओइबा ताबनी मसी कंडीशन सिनी लौरिसे ईरान हुजिक फुल प्रिपरेशन तौ हाइरबा ईरान प्रिपरेशन लौ फाउखरगनी हौजिक सीरिया चाइदन रोइरे सीरिया गी साइड तगी मखोय स्टे रिप्लाई तौबु के अदुगी कैपेबिलिटी सु थोइना इलै लैबा नते अदुना सीरिया गी ड्रूज कम्युनिटी से कनबगी दमक तनी हाइदुना ड्रूज कम्युनिटी से नमगा सेमगा इस्राएल हौजिक सीरिया से पुमचाई चाइ काय हल हाइबि याइ सीरिया हौजिक मफम मफम कुदिंगदा मखोय गी मेन बिल्डिंग सिंग से मुके मैखु कारे अदुगा मी सिंग से पब्लिक सिंग कोइ चेन चेन दरे मथोंग नम नाइते मी क्या सीरिबा मी क्या सोलबा खंगदे ड्रूज कम्युनिटी मी खरा फारागा फुबा थिटपा सीरिया गे आर्मी सिंग तौरुरे माचागी कोलानी के अंदर लैबि सिंग से मूस कखरे मी रिलीजन दा मूस खाकपा चनरिबा मखोय रिलीजन ना मसी खाउ हाइरिबा कोइसु खाइ कोइदसु ककपिरबा मुसु ककपिरबा मीगी सक्तम चुदम अमा रिलीजन के लैबदो मतु थुआय खाइ रगति मसीगी मतुंगता खुदकता हेक्ता डिसीजन जिलो खिपने इस्राएल की कैबिनेट मनुंगदा इवन मखोय सीरिया के मखोय के लीडर अथवा द प्रेसिडेंट बो हात दो हाइदुना असिगी मतुंगदा तोरक अटैक ने हाइदि हम थीना मोंग चाखिद्रे सीरिया मनुंगदा हुजुजिक से इस्राएल ना हारिब ड्रूज कम्युनिटी असिगी मरमदा असुगामदा सीरियस ओइख्रिसे करिनो ड्रूज कम्युनिटी असे कनानो मखोयसिगे मतंग अस्वादा पॉइंट अमनि तंग मेंशन तोरम याइ ड्रूज कम्युनिटी हारिसे इस्राएल दा खरा लै यामना निकना लै अदुगा सीरिया दा खरा लै अतोप मफम दा लै हाइबसि तादे ड्रूज कम्युनिटी से ओंतोकना यूनिक टाइप के अदुगुंबा कम्युनिटी नि मखोय असे अल्लाह हाइबम दिसोली अदुगा मखोय रसूल अल्लाह कि यारी से मुस्लिम की प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीबु याबरते मखोय अल्लाह सिसु करीमोंग दि यारिनो खंगदे दुगा मखोयना नमाज कुंबा मदि तौरी मखोय सि सिया सेक तगी मोंग अमदा चखरबा दुगा मखोय कम्युनिटी से कुरान का सिसु यादबा दुगा टाइप की कांगलुप नि हाइरी अदुगा मखोय नबी पुरमक सिसि यादे नबी एना प्रॉफिट थारक्री से मसी पुरमक सु यादे मैसेंजर सिंग से मखोय खरतनी मखोय नि यारि से अदुपु करीमोंग की थोटनो अदु यारि पमदो खंगदे अदुबु मखोय कम्युनिटी से 1 to 3% फाउ द इस्राएल की पॉपुलेशन नत्रग सीरिया की पॉपुलेशन द मसी बहुत नेशन तो लिखरबा तो मखोय कम्युनिटी से अतोप धर्म दसो ओन दे मखोय कम्युनिटी असिदा अतोप धर्म दगे ओनसि लगलगा मखोय हिदसु चंगबे आते अदुगुंबा यूनिक टाइप किनी मखोय की नुपी सिंग से अतोप दसु ओंग दे ओंग लगसु 0.12% कुंबा मसी हम गन्ना नुंसिनरगा अतोप जाति मगा अदुगा दसातुन चतकिबा अदुगुंबा मनी अदुगुंबा कम्युनिटी नि मखोय से हजिक लेरिबा सिया ओइगेरा सुन्नी ओइगेरा वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन असे मखोय दगे तोन चखरबा मखोय दगी करिमत रिलेशन लेखिद्रबा अदुगुंबा कांगलुप नि अदुबो सोर्सिंग असुम नाइ मखोय असे हजिक सीरिया द लेरि सुन्नी मुस्लिम मयाम मा सीरिया द लेरि सिया मुस्लिम मयाम मा असुम हाइना मिडल ईस्ट दा मफम का द सिया सुन्नी सि लेरि बनी अदु मखोय असे ड्रूज आइबो कम्युनिटी की मीसिंग असे मखोय दगे फुल अगेंस्ट नि अदुगा इस्राएल के टच लै इस्राएल के लु नै मखोय की चौचौरबा मंत्री एमएलए इस्राएल की कम्युनिटी इस्राएल से मखोय खर लैदना मसिदगे एमएलए कारकले अदुगा मखोय से फुल इस्राएल की ओइना तोंगबा इस्राएल की ओइना सपोर्ट तोबा अदुगा कांगलुपा मनी सो सीरिया दसु सोम द इस्राएल द स्ट्रेंथ ओइरा बनिना सीरिया द हुजिक मखोय से खरा डाउन द लैरे मखोय से प्रेशर द लैरे मदुदी सीरिया की हुजिक कम्युनिटी से सुन्नी नि पाले से सो मखोय से की अगेंस्ट द रिबेल तोबा मसी नमथबगी दमकता सीरियन आरपी न तौरुपता इस्राएल ना हुजिक ओनसलगा मखोय द नै बने मसी फावनी तारिसे अदुना सोकले पल्ले फिबम से गाइरेसनी मसी के मतेक से मा ngasi की ओइना थमजबनी